Nangis pertama niki adalah debilin isi bulan Ramadan. Niki sak tetu-tetu dengan nangis. Niki sak tetu dengan nangis. Malah dalam Al-Qur'an nggih Allah berfirman, "Surut luwek-luwek nangis isi luwek-luwek kelele." Surut luwek-luwek nangis. Napi tangisan anjuran dalam Al-Qur'an niki, tangisan niki adalah tangisan diri. Wah luwek ndek amal ibadah. Nggih. Masih luwe endek kesalahan nah niki disuruh tangisan mutsili dan luwe dan kelelek. Kadang-kadang kelelek niki nggih kelelek niki ya isi baginda Rasul. Kelelek niki adalah dapat menghilangkan cahaya hati. Nah niki saya luwe endang kelelek dapat menghilangkan cahaya hati. Oh, lamun gerang duit kelek, kadi nek gerang duit kakak, lamun wah bedai di batur muslim gutu mu arak, masya Allah ribut. Padahal kancen dua, nggih. Padahal kancen dua. Lagu lamun dah bedai di sarah batur. Oh, apalagi oleh lain. Ye kacit sekolah, ye kacit lampak, ye kacit muslim cerita, nggih. Nah niki, itu niki bahasan baginda Rasul. Saya luwe dan kelelek maka dapat menghilangkan cahaya hati. Si dalam ngelining masih peta angan akan tangkong lah, masya Allah manusia rat nggih makin dek nini telang saya report sila. Warahmatullahi wabarakatuh. Takkan sekedik kancel lagu berjok ini ya insyaallah duit sedang. Nggih 2 4 6 balu 10 6. Alhamdulillah. Nggih mangkit maklum ya juduk. Baru Selasa langan-langan langku fi jeluk gabah. Inikilah kerepotan. Yang kedua jeluk dik niki banget. Nah niki sak merampek nggih. Sak ketelu makin nyekeun aparan repot si jaja. Ngerampek di dalam bali pihak jaja. Nggih. Sak keempat repot si dalam ngelining masih peta angan akan tangkong. Lah masya Allah manusia rat nggih makin dek nini telang saya repot sila repot baik tegawe nggih dek nini telang repot niki dek nini kah repot lamunah mati ya insyaallah kah repot karenget bingung karengan bingung apa jauh mati apa terjawab tani ke bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saat yang hormati dan muliakan sahibul majlis Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zulkarnain Arifin, mudah-mudahan beliau dan keluarga tetap sehat, tetap sehat walafiat, zahir batin, tetap dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, dan tetap yang berusaha diberikan petunjuk ilmu oleh beliau. Yang kedua, saat yang hormati dan muliakan Kanda Tuan Guru Haji Syarwani, mudah-mudahan juga beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan tetap istiqomah membimbing yang melurusani. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pertama-tama sila tengiring ucap syukur ojok Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin.
atas semua nikmat yang tiang belugu sami rasakan sampai saat niki. Nggih. Dengan sak luwek gati nikmat saat tiang belugu sami rasa idap. Selaput niki adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sila yang tertanjuran si para alim ulama, enggak entan tertira paling ringan isi berterima kasih untuk Allah adalah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Lagu Masya Allah nggih, takkan sak kalimat niki sekedik. Kalimat niki kontek lagu yang belugu sami kadang-kadang abot, kadang-kadang lupa. Enggak tok sandi ini lupa kalimat niki ketken terap. Lamun tah besuh kan terap ja alhamdulillah. Enggak tok sandi ini lupa kalimat niki. Lagu papa sabareh merampek misal luwe mut merampek keketuan si batur pira mut merampek nane pira lalu ndara syukur ndara alhamdulillah mau marak semeni bersyukur julu yang pada sebut mau aku ni pira lalu marak unin dengan sandara ndara syukur jangan pira lalu. Nah niki enggak paling pedas tau syukur niki ja pas kenterap doang, apalagi maik kandok sibuka nggih alhamdulillahirabbil alamin. Enggak sampai kana kode masih kenterap masih tahu jawaban alhamdulillahirabbil alamin. Nah niki ya tuh sapedas selalu syukur niki. Sila nggih mumpung tiang belugu sami tetap tebeng pengajian, dengah pengajian tentang syukur niki. Saya ngansak marak bahasan para alim ulama syukur niki nggih adik sak syukur isi lisan, adik sak syukur isi pegawaian, adik sak syukur isi hati. Nah niki syukur isi lisan marak sak barut niki nggih ucapan. Ada sak ucapan kata syukur niki dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur isi pegawaian adik sak jauh telapu awak niki ojok pegawaian sak solah niki bentuk syukur tiang belugu sami. Niki bentuk syukur tiang belugu sami. Merak puasa niki sila oleh 3 bulan oleh berdoa. Okey, adik sak mau baik berdait-dait bulan puasa. Tutup pengajian sila tutup berdoa adik sak berdait bulan puasa. Makin kadang-kadang rapat oleh majlis. Nggih rapat oleh majlis. Minta berdait di bulan puasa sila. Ya Allah. Apalagi galeng-galeng niki kita sak maik lalu saran tinduk. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu nggih dimen selesai solat zuhur, sembahyang zuhur paling maik langsung tinduk di telekung. Nungkik tu simpun melekuk tinduk mutlak. Bareh asar tandai dia. Isi main, apalagi kelemak malik bekas sembahyang subuh. Ya Allah. Ini kisi main, nggih, si main. Sila lebih makin jam belugu sami bangun sampai akhir bulan puasa. Makin kira mau puasa, ingat? Selain nggih. Berarti puasa garing 5 kilo, Masya Allah. Ujung gati tahu. Ujung gati.
baru sampun sampeang isi kanda al-mukarram nggih sampun sampeang supo hadis idza kana akhir lailatin ramadan fakatis samawati wal ar wal malaikah lamun wah akhir malam Ramadan jelo Ramadan bakatis samai wal ardi wal malaikah nangis bumi langit lain para malaikat nangis okay. Nangis lamun tiang belugu sami okay. Niki nabi bintangisan si bumi langit dan para malaikat niki sa bintangisan tiang pelungguh sami ya sa bintangisan sangka le dua lamun tangisan niki arak dua lamun le tiang pelungguh sami arak dua ya bernangis sak pertama dengan sak nangis ndek neman puas ibadah dengan saaru lalu terbilih si bulan Ramadan. Nah niki dengan sak nangis tetu. Dengan sak tetu tu nangis. Kemudian sak kedua nangis yang belum sami sak kedua nangis dek mana rakyat beli tangkong. Kadang tiang belum sami dek nangis lagu bijajari nangis. Dek mana rakyat biasa aja nangis dalam sila. Nah niki kadang niki manusia nggih sak pertama nangis pertama niki adalah tebilin isi bulan Ramadan niki sak tetu-tetu dengan nangis niki sak tetu dengan nangis malah dalam Al-Qur'an nggih Allah berfirman tesurut luwek-luwek nangis isi luwek-luwek kelele tesurut luwek-luwek nangis. Napi tangisan anjuran dalam Al-Quran niki tangisan niki adalah tangisan diri wah luwe ndek amal ibadah okay. Masih luwe ndek kesalahan nah niki disuruh tangisan mutsili luwe ndat kelelek kadang-kadang kelelek niki okay. Kelelek niki ya isi baginda Rasul lelek niki adalah dapat menghilangkan cahaya hati. Nah niki sai luwe entang kelelek dapat menghilangkan cahaya hati. Oh lamun gerang duit kelelek kak dinek gerang duit kakak lamun wah bedai dit batur musling gutu mu arak masya Allah ribut padahal kancing dua nggih padahal kancing dua lagu lamun dah bedai dit sarah batur oh apalagi oleh lain ye kacit sekolah ye kacit lampak ye kajian muslim cerita nggih nah niki itu niki bahasan baginda Rasul sai luwe entan kelele maka dapat menghilangkan cahaya hati yang pun sekedik-kedik entat suruh kelele lagu luwe entat suruh nangisan diri tangisan diri sa kurang ibadah sak luwe masih kesalahan okay? Sak luwe masih kesalahan. Nah Nabi lanjutan daripada hadis baru niki musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya bahasan baru sak bintangisan isi bumi langit dan para malaikat Nabi bahasan Rasulullah musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musibah bindai isi umat Nabi Muhammad yunin langit yunin bumi yunin para malaikat musibah belik dari umat Nabi Muhammad musibah belik dari di akhir bulan puasa. Kemudian kila ya Rasulullah para sahabat bertanya wahai Rasulullah musibah tapi teparan musibah no
yang pun nangis bumi, langit dan malaikat. Qala alaihi salatu wassalam, dhahaba Ramadan, sehingga ansak tebilin isi bulan Ramadan. Nah niki sehingga ansak tebilin isi bulan Ramadan, nikilah yang ditangiskan oleh bumi, langit dan para malaikat. Sabin tangisan adalah umat Nabi Muhammad. Isi bintangisan isi bumi, langit, malaikat niki. Gembek nampun nangis bumi, langit dan para malaikat niki sehingga ansa bihin sia-siaan umat Nabi Muhammad nabi searak di dalam bulan Ramadan. Saat pertama rahmat Allah diturunkan bihin sia-siaan. Ndek tetut-tetuntan tuntut. Kemudian saat kedua maghfirah Allah dek nuah milih terima. Dek nuah aparan duit entan ngendeng apa. Lebih-lebih itkum minan nar. Okey. Dek nyadu. Niki jamak-jamak doang dan pada puasa. Nikilah yang ditangiskan oleh bumi, langit dan para malaikat. Kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu arba'atu awjuhin. Allah menciptakan, Allah pihak malaikat, sopuk malaikat arah 4 muan. Niki Allah menciptakan satu malaikat arah 4 muan. Mu perjalanan min wajhin ila wajhin masiratun alfi sanah. Mu perjalanan muasa sekik ojok muasa lainan alfi sanah 1000 tahun perjalanan. Ia perjalanan ia ke belon andai lampak 1000 tahun yang put berdai di muasa sekik oleh muasa sekik malik 1000 tahun. Dan niki Allah menciptakan satu malaikat dengan 4 wajah. Dan niki 4 wajah. Kemudian pawiwajihin yasjudu ila yaumil qiyamah. Sak sekik mua enggak nggawe sujud doang. Sujud doang gawe. Sak sekik mua niki sujud doang gawe. Dia dah turas-turas. Dia dah turas-turas sampai jeluk kiamat. Oleh yang satu pihak terciptaan isi Allah mu sujud gawe. Enggak ku sujud doang sampai jeluk kiamat. Apa unilek dalam sujud sak sekik mua niki yaqulu fi sujudihi subhanaka ma'azama jamaluka. Maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah, alangkah indahnya engkau ya Allah. Yunin enggak dong unin subhanaka ma'azama jamaluka. Enggak dong ucapan mua sak sekik sujud niki. Ndarak lainah subhanaka ma'azama jamaluka. Kemudian sak kedua ibu-ibu tiang, sak kedua yanzuru ila jahannam. Mua sak kedua niki enggak nandang di neraka jahannam. Enggak nandang neraka niki andang. Mu apa unin mua sak kedua niki sak menghadap neraka jahannam? Al-wailu liman dakhalaha. Sungguh celaka bagi orang yang terjerumus ke dalamnya. Sungguh celaka. Ia doang andang neraka doang andang sikit. Muasa kedua sungguh celaka dengan sak tama lek neraka jahanam dia. Celaka. Ia doang muni-muni. Muasa kedua. Kemudian muasa ketelu pawiyajhi yanzuru ilal jinan. Enggak nandang surga doang. Surga doang nandang. Muasa ketelu. Okey, surga doang nandang. Nabi unin muni
mua saandang surga niki tuba liman dakhalaha, sangat beruntung dengan sak tambalik surga dia. Sangat beruntung dengan sak tambalik surga dia. Dan niki beruntung belik. Mungkin tak belum sami, nggih, sakjari umat Nabi Muhammad niki terutama yang diucapkan oleh mua sak baru niki. Ia bin sayangin, sayang lalun rakandang sak binengat umat Nabi Muhammad, ya Allah celakan baik apa dan sak tamal itu aja dek neraka dia. Sak ketelu mua sak ketelu surga andang beruntung dengan dia sak tamal surga. Nikmat tuang dai itu, kenikmatan tuang dai. Musa terakhir, sak terakhir. Biwajhin yanzuru ila arsyil rahman. Sak terakhir nggih, mbe andang sak terakhir niki arsyir rahman, yaitu memandang arasnya Allah Subhanahu wa taala. Atas doang andang nggih, memandang arasnya Allah yang Maha Pemurah. Kemudian Nabi basen seandang aras niki yaqulu rabbirham wa la tu'azzib sha'imin ramadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbirham wa la tu'azzib sha'imin ramadan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasihanilah umat Nabi Muhammad yang tengah berpuasa Ramadan. Kasihani umat Nabi Muhammad sak gawe puasa Ramadan, dan janganlah engkau menyiksanya. Udendek bae siksa. Nah ye unin paran mua saandang atas niki. Ya Allah, kasihani dia umat Nabi Muhammad, terutama saat puasa di dalam bulan Ramadan, puasa dengan baik. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan saat puasa dengan penuh keimanan dan penuh harapan. Tak kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah niki yang dimintakan oleh mua saandang atas niki. Dengan saat tetu-tetu puasa gawe puasa aten, puasa awak, okay? Puasa selapu angkoda badan niki saat tetu puasa ya sabinendengan si mua andang atas niki baru niki. Ya sabinendengan yang pelunggu sak gawe puasa, sak tetu-tetu gawe puasa sak sempurna. Nikilah, nggih, nikilah empat wajah. Satu malaikat diciptakan oleh Allah dengan empat wajah. Wajah sak pertama baru niki beandang sujud doang. Sujud doang gawe. Sak kedua andang neraka. Sak ketelu andang surga. Sak keempat atas andang tunasin dengan atau umat Nabi Muhammad sak tetu-tetu gawe puasa. Nah niki adik sak dendek bae uni malaikat niki dendek bae ya Allah siksa umat Nabi Muhammad sak gawe puasa. Nah niki tante tersayang niki tante sayang isi para malaikat. Niki kita tersayang lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala lamun tegawe perintah Allah dengan sebenar-benarnya, sebagus-bagus perintahnya, maka insyaallah tiang bulu sami akan disayang oleh Allah, oleh para malaikat. Okay. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, nggih sampunara asar nggih musila makin
Mungkin niki terakhir, terakhir pengajian untuk bulan puasa. Ya Mukarram. Terakhir bulan puasa, terakhir pengajian bulan puasa. Mau terakhir pengajian atas nama tiang pribadi. Mungkin arak salah khilaf cara tata cara tiang belum